Halo teman-teman, hari ini Acila mau nyanyi lagu Rukun Iman. Acila siap? Acilanya senyum. Itu kan cantik. Kita mulai ya. Teman-teman udah tahu belum lagu Rukun Iman? Kalau belum tahu dengerin Acila ya. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, kelima, keenam qada dan qadar, Rasul, kelima, keenam qada dan qadar. Rukun iman ada 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, kelima, keenam qada dan qadar, Rasul, kelima, keenam qada dan qadar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Acila mau main dulu, bye bye.